Menta kasngi ka apkandai terik unai wing hajar apulai hakapor kumba architeng ai no phaisngi kawei ka jingja accident kalaja hakasrok ba NH6 ka bahap hakasnong Erpakon Ribhoi district katkum ka jingya thu urang ba snong kani kasnong uba Michael Thongni ulaong baka wei ka truck ka badan yu number registration AS01PC line nyaw san not kelas Syllad yu wei Samla badan kakarta apundris nem uba kerteng u Frankie lingdo hadu bola mensau jurba na kabenta jong kakli uni u Samla badeiru na kasnang paham sim nong po Henry belawan bansa kai bar ka medeng jong u lakatu kanis nam ha kasnong Erpakon kadau jong kajingja shalembub ya uni u Samla kadai na kajingnya stat kani kakali pakajing penya keyboard ka NHAI tang siliang kasurok namar kajing maramat ya siliang kasurok klam dadan kajing aidak ni kibriu kani katanat ha kani kajaka penpau susu uni urang basnang ya uni Samla belaman saujur bha la penkit sha civil hospital nong po banyo e kajing sumar hendai nang ni pat la phano sha Shillong civil hospital na benta kijing sumar ki bakhambiang unangnya jong kani ka Trok ula Phet bak na kani ka jaka mat senja kani ka jingja bat i no ye kani ka kali bat ringkat bat ushabi bat syam ladan bayo iru ya u hakapol bu Phet na kani ka jaka penpau susu na kaliang urang basnong kani kasnong na kaliang ka bosnong jong kani kasnong Erpakon ka pentip no marmar sa keyboard pulit bat na kaliang ki pulit kanong po police station kilawan ban simti no ye kani ka kali Susu na kaliang ka bos nong Erpakon lingba urang bas nong ulakarpat siya ka bos serka lingba ka NHAI banbu no yu spirit breaker hakani ka jaka nang banlat na kinu ki jingja accident biang nang ni syakmat namar hakini ki jaka ki kali ki jupen hairstad bha henry lingba ki jingdon jong ki spirit breaker kanirap sibo ni ki briu banlat na ka jingja mensau ba ka jingja bas ngosi Clear. Ada kas tu sangat berat besar.